Chintube kong zong zong mun dang zong atuna chimmi ka tampi ngai la how po ni tu lio tu lai mini kan cham thai di kha bas chang ko la da tia karwa thailo mi ka thang tia lo te khang karwa la ti le nan tu mi thil khe an hai tha tuk state dang te ki pina tu mi jong se khe ka lai le kha ka lai te man tuk na tu mi ki jong khe se ninong tampi ne khin jai ruang da ma khan tu la ti mi jai ruang da he ka state in tu la jai ruang da ma ka tu than te man tuk kam ba fiang di la lo na tin kam fian mi tu cha sulam la ti mi ka chang man fiang ngai che ko na le nan he ti man don oh wow Chintube is great, you know. Mi punang tampi an choi sang kho and then an thang chau chin nang mang kan hai te ka khen an nu lei in khin te nan harnak te mu ma nan organize nan to te ka hen thil foi to severa lo chu mu ma vil te nan thil to mi dong cho so sevelo number 1 ma mi phun vil te kan mi phun hitlu kan attack mi cho di le tum di ding in khin thil ke to a hau mi to post te ka khen harnak na te ma khe avatam pi ko la na ten kan highlight in khin ti jem tuk share na du mi mo chun te selo le obviously ma na thil to mi thong an pathian ni sumpar nak a chau nak mo a reward jong tampi khai la le ma chung te kan share na du mi na ka chama kan share yeah mun nang ka dang kan man to nak arwang chu ke bai I think avoid khat nak mun nang kan to kha ai zone mizoram kan sele ma kha chu humanitarian workshop kha to kan du nak sa ngai chang diplomatic work the ban tu mo mizola chin pe like fit ter chin nak se kan mi phun babam nak tha wa tho ter chin nak kan ma shim kha ma project kha to kan team la to vek ding se chun kha ka hun kha you know kan show jong kha to thil ba kha to vek chun thalo lo kin mak do lo kin to thang ha lo mo ti kan kan team mi chu se chun nikum jong kha Ohio Columbus kan to ka jong kha ja Indiana lo te kan to kan Indiana pong kam Indiana ha zo ki poi kan nei tam ngai chang cho and then also normally jong Indiana kan tam ngai Indiana Chicago te pan tuk strong lo mun nang kan to kin mun nang jong ava inspire ve la tha jang apek ven hala an tha to tho ter chin hala la ke an ma shim cha jong khan se ve se inspiration takin an ba mu an ma pulpit an ma mun ma kan to khan tampi ke vakha ri na se dik kan du cha khan mun nang ka dang kat man tu nak the main reason number 1 chama kha se chun a harnak ti akin ve kachim tu karak thoka kan chunti they're like angan tuk like quick interview kan tu na kan comment pakada hi thil tu adinga jun atha atuk nai nu pakhat te long tu adinga jun like angan tuk mi thil sitikin arakan te bel I'm like karak zoom deng mang I'm like yeah this is so big ke jong kha a big tuk cha kan ke mani tu karak team no midang organization tampi kha pek karak team nai pathian ni toy fian na kan ban chima chunti pathian ni ke ma tu ading na kan like ka pay kan arak kha like go to get low and then so they can ka hekel to ma vele and then they can avantiala kan ke jong I'm like system like nu pakhat to adinga chun ka vantila ka hila kan I'm like no this is like not from God pathian ni fian ten aka chim ko mi chu ja he like ke pong kam o an ni kan ha kan ho ter chan ka tila so jisu min kan ka tha than I rebuke it ma vel te ruahnak kan ya chun confusion se fian lo nak se mo izum lo nak de ban thadar nak kan ya kan chun jisu min ka chwa tikin ma te kha be pi ngai mo rebuking min ya ka thang akan chet mi ke jisu min in tha ding rebuke ding also akan thang that mi dong kha jisu min in tha how ma ka be pi to so both ways just be level with the word anyway they can gavan tha le and then I ka fian there means he kan mi pun ki angan tu kan te pang rong he angan pi kan tu a khom bel lo hi ti avan ka fian ter than le so next interview akan ki ma le focus chan gavan mang chang like angan mi ke ti mu si like kar hang u si angan tu kan phan khobel lo tu ding slow kan ti chung po kan tu la lo kan phan lo ai te bel la so let's just keep it going tikin tha jang pek nak tung ka he man so ma kai thok nak he har nak chu se tu chu avan ngan chin lang mang chang cha khan I guess management like van har chin lang mang mun nang ka dang na kan tu cha kan zup ngai mi minung khen pang hau ka mun ma khan and an ma ni kan tam pi kan bom amma ni kan ka mun ma he pe like mo media lay zong zai tin kan man lai zai tin connection transportation te ban tu te zong ka an ma ni kan bom le atun ha chu critical a kholo ke puvanche ok te kanu they are the main an ma ni kan har la fein fundraising and tuah just sponsor the bantu take an money kan ba ko chanam pek bak so ma sponsorship lo kan chun je ma ai tuah khoding khaslo pathian jang hwaring sponsorship zong kan hal mi pok lung thau than nuam tikin ki jang ting ha arakan akan pek pang and then so pathian thadok so kan thil tuah mi ki ki anak
anak ilom be ko mu tha jang anak ilak be ko ti aman kan fiater nak long sela kan lom ta tak se ma pan hi jin chulong slo in nikum na ka chu kan naw le boitin par mu partin dim Stella bet ta bantuk an ma kha management kan ma sin up chang ke he rian ha tam pa chang kan and also ke kum sau pi ke tikin sham tok den te arak chan arak mang chang min sela ka te when trained leadership position in tlai kho nak mun ma kan an se tuk chang an luan le lam te ma an man en ban tlai pa chang la te kan van touch lang mang and a harnak ti akin khati ma transition ma leadership van thlan kha ke ka fa zo te hin ka zo ve zo because I talk ka kan te karak like ashram talk te hin ke ma ni kin karak to the first one ka mo and so ma ti van vision zong sang ma vision says so like khati when transition ang ka zoom tuk na pi na kin but like ma kazia ke se independent to kin ka chol chang like sil pakhat akan hala kan ke ma direct kin cross academy zong Chintube zong adang dang kin should we do this yes no the kin ke meeting wa tuah haw lo because ke ma tin karak chol pang ka tuan pang cha meeting tuah haw lo like yes no yeah do that ke direct kin pi ke ka pek pang na le lama khati leadership avani thana khan ke ma no na kan karak pek par Kanal poni, hey, we did a meeting on it already for like 2 hours. And I'm like, I'm so sorry. So two independence, okay? Yeah, co-independence ma de kai hurt. And then but to talk about tiam chin lang mang ve, but you can ka fiam ter ve. I'm like, kai hil hana can I try to always reflect. To ni kaya I was like kazum dot mi kan allow chang for them. So it's not good. So harnak ti akan ya ma ke ma second thing ha. Codependent teamwork and then giving the baton fully and maka fully in leadership and to a third thing ha but akum khat nak to se vela kum khat nak za har chiao ding ka zaga kum ni na kum thum na ka I'm just going to sit back and watch now and then pongkam han ho thong pang ta te khe thang ai ton ve like zem han tuah ze rong a de man thung je am akan pek de man tu strong ke and then a her tia kan ma akan ti mi chu a her kruat lo ka he in kho ngai ko but kan winners pon han thang che da khin ma te ke du lo ngai fak ngai around that tiken an ma zong tiken harla fate an ma si kho chung an rak izom ve mi pin na hei vote ve an nga mi sala te kan pong kam lung tlin lo nak ki kan ma long ha kan thang che da like the winner po kan thang che di ma tu ke lo la ma te ke yeah I just want us to be happy for each other pakhat til tha le ong min na kan hua kin hlotin na kan hua kin ilom pi ding chiao sia kan mi phun kan tlom tok til te khomi kan tlom tok we have to just yeah sun minong kan sining shrim ke se ko ki mi phun ki ma jat te jong vas ko si ma jat pi jong kha vas ko si lo mam tok soi sel tu ka char pang ve ke se ko le an achan cha na khin chun ma ke soi sel tu pakhat pani te an o ka thang dok mi khelo ton ngai le za pi ni khan jong an lom pi tu kon ha buwa khama pakhat pani te negative lai kharak thang tuk be ton mi te ka se ko le ya khat lai ka ma khan chun winner lila jong mu chun ya achung ye nominate po cheo jong sa se ma lila ni jong ne khan ya ma he chu phung sa ko tu jong an khin tai kho chi pa ka ton ka ha ve cheu khat kan lai mi chung organization political to mi ti bena a tu CND te munduk po jong zai dang te kam mi phunen to mi pol thila khen kam ma long ka tel kho chelo na ten kan ruahnak chu ve cheu ka china te chem ko mo man thla mo life mo kan zau te kala thil akal ning lewai po kam ve te ka kin kan ruah mi le kan te mi chu ngai ve ma kha kan chim te ka khan atal le na telephone lo chim le nan chim phone just long te na ila pakhat man le effort nan se mil pon lo te kin cheu ka chon phone chu na bel te in shroi tu na cc le mi maya chuak mi na zu sa chon just ding jong khare din na si how criticize and to mi jong khare din na si ha na ten ma khanai te ter ve ding tu se lo nan kha chunga khan lak ok atha mi tak jong kha khomi tak jong kha se be chem le ani tel lo ai patin khan ta khan jong an zai rel piak lo jong khanga lo na telephone lo ti vazain ho mo chat ve ding jong ka lo le mu ba choi sang hebun tuk la ka khan thai pang ve ko la choi sang tu o tu khi adin le ve lo hebun tuk social tu o kha thang na bat arak tam do mi tu thang that nak arak se peng ko na you know pathian ren tun nak ta khin ase ve that nak lai long te kam huwa kam nong support lot nak he chuak ve ton cheu ta ka khan te ba yeah and then the chiman do khan de social de kan constructive criticism de seher nak than chau ki kan ma kan thil to me kan uppat tu rong hen tha da use hina kan quality ngei da use ti se her na kan an chimi ge zo lung lom ta takin like kan cha jong ke screenshot ta taken kan ko ta group chat hi mai le ya but negative ta takin mu zai man selo to phone lo ye ma want to and then atil duli da ki zai da an tu bel
Yeah, I can let. ไม่ใช่ก็จะมาชิมกัน So yeah, and ma tiki insecure minung po ki attack and mang jo. Ama lama till I mi angai sa sai la umi teban tuk teki attack and mang la kata le jang fa. Deu ki se ton yeah. But constructive to ton han shim bedding like as a okay no. Pia di ti jong khasel yam no. Chun mi cheu kat ki chu azai amma avati na pak thilo pak an care lo pak an sai sel ding bak e ma e mi attention lak ti mi ready bak umi jong khan pa ton la kai ma jong tu ma ka tu ka le ka veya ka tu ka adang zai dang he cho ka ngai tuk lo natin kan kai ma jong hi at ta ka chang kai he hal chim liberal achiam mi chu ka salau chu mu le ma he ka to chang kai har ngai ve ko na baltin ka chin lung chunga khen kam mi phun chung kam tan mi har sat nak ta kam da thai nak ta te he adong nak a boy pa thong in sumpar na alang mi he ta te kan khan nak ding cha se ti mi platform mi ka du ro khan ka tu ve mi kha se le khatika vai khat atu ban tu kanang ma he kan bro mi chunga khan an social mi ka se lo pailo sun feedback kan pek mi zo pailo na ten zai ma avai sign ti lo mi adang hu zonga khaleu ama kasamo ti phun pa kho ma kha chu na thai chiam kolomo an lung put shim kha okay so ma he chu du sak nak ronga salo in soi sel shim le kaman tu lai an dak mi an dak be ko ti mi kha ka ben cha chan hai delete ting long sa ka and block ding is like block ding zonga sa ka kan hai kan page kan block mi te no pa and fake account ani tu chan ma ronga kan pai block kho zong chonga be so exactly we have the power to do that too. Comment ko na kan block ko kan page kan block ko but haranga la ka te mi chu mo ve kan ni na ka chu kan thil to mi ka chu like it comes with the territory kan ta ko chu the fame kan ta la mo mi ni na ni thimi line ke mi ni thei pi mi zo piak di mi that's not accountant balik te ban tu line ha zo how many you know private life they can make ho but kan thil to mi po ke like public cha ba kha kan se be cha khan it come with the territory like in ha ka chu kai thup khong ai tu tiang kai thup khong ai ding kai ruan behind the scene the ban tu ka mo ka thil to mi tu kha a hei lang la nan ni ka chu nan ni thup kho lo sia te ban is a sia singer pakhat ama ai khup ang mi ga am tu lan sa kho phone no so like nang tha chu private life ke du ngai mi and this is chu bal hana saka akin mi pi man chok chang ha so ma vil te mo ma popularity ka la ma fame te ban tu ka ban ra dit la okay I feel for you guys si ma chun ma rong khe atu ka na le che kha te jong khe ka te peng min ha chu zai dang nak an mi mai chua ding in nai ready sia chun anan judge ding le criticize an to ding mi jong good or bad nai ready ve ba kha o ama ni ma chi akatimi po nai lak ding na tluk ding sia chun thup zer ko dai ten ko te le public na chua be hu chun that's a cost that you have to pay we choose this life we can sit back and not do it but makase yes le makami mai na chua mi na tur kho mi jong boy pani lam an on piak rong ase sumpar na lang tan adu rong ase nang ma thong na chuak mi jong ase lai lo so take it and then patian sana upload dai kho izwa makase ton ko that's good makase le so like okay nang he chaka te bantuk nja jang vel te positive in mu khaw min al na lung jong thong atuna te bantuk in har lo mi chu kalen chotar khomi kan si ke fak ping kan vai lak thang lo ma chun ka mi phun zanga hen anin ti za de la le chapa vai long na de ko la ti ro chana ngai ko na bel te in kam mi phun pol khi kam mi phun hai talang mang ko si mo kam han ton ngai min ha cho a thatlo tampi ke chu thatlo nak lai khin salim lo dot nak rong ka ai thok min sa ko zon ro nak rong ai thok mi sa ko tlai chan nak rong ka ai thok mi sa ko na in kam ma kam personal I achang mi thil chunga khin question to ka kam hangai zai ronga ti mi ki mu ton do e ka podcast zonga khan abinu he jong kan rak chai mi cho zai tinan moti mi what tin an kan hal mi ko cha poila tan why am vantia khin ma ni khin thil ka ro ngai ti mi ki mu bana a vana ngai chang mo angka ngai ri la okay set no good khasa ko chumun na zai ruang da na ngai lo te ban to fa na ngai chang mo ta kan ngai ri lo te zia na ngai lo te ban to ya atu tiang na single pang te ban to mu so le ya fa chu pan hi long na ngai la na ngai ri ha or le ng fanu na ngai fa pa na ngai ri ha na thai thiam ko lo mo a how and zai ruang ati mi pol kha a how man ni va I thak ding mi ka slot ta ka chun bana ai do tak mi u la naw kan sila hoi lo kom ta tak kan sibel te sia khan chun zai ruang da zai tuk na ro na da si natin mi pi ni kan a how po ne kan ro sia tu tiang na single pang ti pang kha na ka thailem lo na ba obvious and curious ruang ase ko la le mu tam deu kha chun I dot nak sham kan single pang ri ko ti kha ase ko na ba tin ator tu cha akhin arak thai tu cha akhin kai mani vai khat kan hal mi khanang ma cha chum vai kul tak an dak hal sa khaw men chu mu le
you are not that old yet, okay? I don't want people to think that, rual unis sa Singleness It's okay. kami timi ka katsindu na kasabaklaw natin. You don't have Bantu to. kinatong ton ma timi ka thay ka dubise. Of course. Yes, and then they want to question that na ton big ele maam tuk akin an enjoyable mo like or salaw le zaital ka mo mahit sa kana chin deu how like kami punjong he nang ma chung long kan salaw midang sinjong an chin deu how timi ka arong sa nang ma cho nang ma na tay ko ka thay na belte in atong tu na sabi sa akin atong tu dir mun ki mo kay ma jong parak singkal yo hang khal ka tong lang mang mi se tu jong ahen fa pa nang ngai ri law so fa pa nang ngai how di kasi yes I would love to kay ma tay na create ko mi si atun ate patianos ko you know Like, are we God? Let's just make things happen. Yeah. So game up pa kato na kan sun patien sang fan akin like it's just funny like and then katay tiam tukkaw you know kan context kaya hay sila and kan ni na tikin pulpit chung tiang nakin pulpit chung ang sa kapang ngai so and so like and ma mun kin like ang tang ba ngai chunte song sang na kaya kan ong toy na pulpit chung I'm like okay thank you but I will siang kai pan hi shop pan hi kat ni de pan tung na kan hay ton na it's just funny I'm so ready for that but patien sang fan akin like kan hangam go because I have confidence not because who I am but because who God is and right then kama po tong nakanang hangam piak di nang so hangam tukla kan hangam piak di ka mo na kan lang tay yeah patien sinak kan van fiat da dawakin like his sovereignty mo sinak a ton nak le all power he has power over everything patien sinak kan man chon da kan man rel da kan like zeda stress ding ki umlo like he's God like amani kan anai di ko amani atuak tan di ko makase so game le kan chun ya patien sang fan akin patien sinak zup nak kan isa ke ma le ke ma ronga salamu patien sinak kan and they're like I say check go them kan ti it's like no patien ka say check because of who he is and so game ta kan chun patien sang fan akin I'm good and then kay man han ikan sun mo like kumkul lang han ba karak nila din karak tuak di kumkul lang kan lot ngay nalat nito lang kasakas anyway yeah and they kan kay ma dun ning na kan rak nay ning la ma le karak feminist ngay ri so and then like kan pa na karak uk tatak la ning zoom I think ma le tin put in rak nay ning la so ma chunga kan patyan nun tam to kay aka chon piak like athana chun tha karak pasal cha kin kum thei ro kasin tha karak samchang like nu bu tha cham nak ka cha la ni chuak tok okay and ni chuak tok and then I'm like I'm serious like because life partners a pi tok ting karak pem chang ma leo kan anyway tu tiang tok hai cham pang ri and then they kan ka cham po a khin ti like early 20s a kan karak cham pang a kan ka pasal cha ding karak cham pang ma tu kisala you know ma tu kisala and then mid 25 nei ka nei chang a di karak tu karak nei do kan just nak pathian ikin thacham nak tang takin chan ka bam ton Thanksgiving kum thar de bantu Christmas de bantu ahin public ka chuak thang lo ma khan ma te ma tu poi ni sung lo chan khan ske ma te khan pathian he khan chan man ke kai zom kho kai zom pang la ma khan ka tha ka champang mi rol ul tha ka champang mi chu pathian pasal cha mo te khan ka rak champang mi se and so ka he champang la ma te khan kulanga shong ka pantina khan chun ka rak champang la pathian ni khan ka thacham na ka thlan pia nang ma tu nu pi tha se ning khan na cham chang lai they can attend piak so I'm like okay so like I study so much the roles of a husband in that how the roles of a woman can shing to nu der hun de nu pi der hun in di khatam tu ke pathian kan avan ka chon piak la submissiveness de ban tu mo ma word khate tu chan kan na ni chan or lo ngai nu pol ni chun ba pal tang dor ding se an ma choi san ding de ban tu vel te ka pathian tam tu aka chon piak la so kata to mi chu pathian ikin he teaches before he give us so nun tam pi ka chon piak man like ke chu ka independent ngai ting ngai ruat and then fan ha ka nei tika chun parenting na ka chu ka passion tok mi zela ka falet chunga ka nu tha ka se ka zum pa ka pasal cha ninga kin nu pi tha ka se teng ha mo tikin like you know biblical woman nu pi tha nak ma inte pathian ni jakan teng ha zeda nu pi tha ti mi tu ka sing ha mo tika nun tam tu ka chon piak so ma khan I'm like oh praise God and then ma chunga khan chlong slow in kulanga huwa khan thil tam tuk pathian ni mi phun ram na mi phun cha khin hun ma like in ka ko an pia so ma chunga khan pasal karak hak pang lo you know like
ka champa pang mi thil chu sagaw but I'm not waiting like how da ka pasal se teng ha di ka se le when I'm like pathian khoi ka da feel na ka du khoi ka da ka chan kam han lai khoi ka da hol ngei ten bo chan kam pe kho la te mi tu ka rak cham peng be ma te ka pa pi tak pathian ni khen he wants us to keep being faithful zum ok tlak tin pang na se ti kar hang pang na se ti ka pathian akan du pyak mi sela triangle ma du hin ka ta chun hiti hin ka ne to na chun athalo because tak sa du na ka chu alo kho mi se so kan ma khi hiti leite achung lei khin pathian lei se kan ma shim self development than so pang kan ti ma khan chun ki ka din kan ne tong te ko lai ti khin ka zum pang mi thil sela so ministry ka ton chunga khan pathian ya kan ton ter te ko la ti jong khi nangam na kan ai kan te ko la chu foi na ha chun and then a cheu nu tam pi khi they're just waiting and ngak so like ka kum chu ve chang ta strong kan ngak na ka du lo ta tak al hai nu chu kan banai ti ka khin chun kan du ning in kan chol chang khau tuk ti lo an man tei han lo chu so al hai in ti pa na man in nu zapi cha han go but nu cha khin just keep serving because like atun ha rak nei chang ning lo te tu he ka diriam tuk na pathian chang phana khin mo like anu ngak lewa khan ma he rak tu ni ta man ning lo te man tu khin zeim han ichir nak le jeng ting ha lung vai von nak ka nei nga lo pathian thong an se ma jong kha I mean ka ki tam pi chu kan du pang ri ko but aza token I think I use my singleness ka singleness kam hol ngei tin kam han tin ka rod ve ko ram na mi phuna pathian cha khan pathian ya achan aza te ka khana ka pek te ko dikhin zup na ka ngai and then also chalong slow he topic hi chu kan mi no tam pi jong ka chim pang mi se la a cheu nu khi pasal godly man the bantu khe andu mi kan chimpang la but an ma khe sin team ve lo so right ka te don mi so we're going to attract the people like who we are kan ma man tu kan simi ga ma kha kan attract la hoila kom zonga se mo just nu va zonga khen nang la ke zong kan common interests ka te kan common core value kan te la zo kan au pi ngai mi pakhat na kan chem mi ka I love tuk cha khan ki zalong ta tak te khin te kan e kom la kan e do kho ka ban tu kan acheu nu cha godly man anti nine until shuk min ha sexy tuk la and then asa tu bon ha ki like godly lo ngai ngan sala toxic man tu min nong kan sala la I was like no you have to be godly yourself and then you attract nang ma te kin na ki arate ko lai nang ma tu kha ser siam kho izon pa ta ka khan ni tong te ko la ka te ton and then cha chiam ta tak mi like boy sanga mi non te phone nang ma high school ha na di no what you know like you know what I mean nang ma kha pasal chana tu mi khana ma sikho izom de ka hate to mi se but ke ma ro na khun te khana he se but khati lai mi na single te baduk cha poi kan han mi kha a cheu tampi cha chun insecure ta tak ke sa kho ve men so around ka cha tha ve ka wa like that's na kha kan ula pol pa ngai chang mi he wedding na khin cha po a khin social te baduk anak man pa pang the wedding tiang ha ka angam ti lo te bantu na khan la so around po ka cha tha ka wa sensitive topic asimi chumo pa khati tong chwa ma mi zong kha like just trust God pathian sna khin like you know just keep serving serve pang ko pathian sna khan achan man ten pathian ni an chia nak mun ma tlam tling ten ka chim du khan thachwa te khen an chia pyak pang ko na right but anu ka ngai ma sana se ti kan du pyak sa khan se ton la ma thachwa te ma mu nak nga khan anu ngai pang ko now see and then kam pong kam khan so kan hey control ko la lo kan soi pang la thang chen na or whatever mo cha pau jong khin by ma te kan ma tu khan ngai mi single min ria chun just keep working on yourself academically kit cha le in mo chinung le in pathian le in azai le po khan so that nan nei tika khan chun you're going to be so good and healthy nan fale cha jong akhin like tha tukla fale tam tuk ataw mi tam tuk ka thi shoi chang na la it's like azang fak tuk khasnu la pa khe ka kum chu ve chang te shrong khan ai ummi te ban tu ma ai du min tam pila fa an man ne khin pathian jong ibo chen lo in the foundation pathian bian nei jong nei sa sal on an fala ke an tuar tuk and so like an tuar tuk like azang fak tam tuk ki ka tol real pi chang na la ka zo piak chang na la ke ma le hin chun I am serious very serious about this and then atuna van chimi ko war tok mi chu pathian hin chu he akan che pek le ma atla chu he kan zoom ok kan tlak loading ni kha ngai chang zoom ok kan tlak kan siteng ka nga ve how chu silo akan pek mi kha ma he kan hlawtnak tu siding mi khang arak nga ve lo so ma so ding chang kan ma kha zoom ok tlak te kan siven hu akan kan tu kan la khan hana ti mi te kha ka van or tok ma chun atu oi khat kai jong kha man tuk taupi na kan kal na ka khan kan unu pakhat ka ani kan ni nan ni nan sama ka la cheu ka kan ule cheu ka ke hoile he khoi ka azon pokin hoile he ka pang mi khen na ke o cheu ka ke
กำพังปะเจียวก็ไกเบลเตเฮไกเคยกาโซนโปะไกมาลองดังรักกัลจะก็มาเตียงไอ้กัลปีเปียงดึงหอยกระไรเวลาร้องจะมาเสวลเชื่อก็จะอันนั้นเทนบักเราสอันนี้น้ำหัวจะนี่จังน้ำหัวเวลาอันนี้อันกัลจีเปียงที่มีปคันเบและคำตะกันอุนุปคันคำมหาเตาปีน่ะคันโอ้นังมาลองมาตะคันกระดักฮัลโอ้ไกมาลองก็สเปียงรีก็ไกเจ๊ก็ต้องเราตะคันอะไรกันเลยกระดักฮัลดูมีค่ายันหอยละเตอารมณ์จะหอยเลยกำหูปังติกิอามาแต่ลองกำหูมีกระรักดูมีรักสิกะหอยเลยกระรักดูมีรักษณะคันอันนี้ได้รักอันขมาแต่เลยคันรักหลักแล้วมาเนี่ยคันขวากระรัวแต่ละไงมีจะโอ้เสียจนมาทิมเป็นรักฮัลลังบังลาเลยไปรักศิลาเฮสเราแล้วอันรักจะเป่าลังบังเลยไปศิลาเฮมูออโตเมติกอินเคนโอเคมาลองก็เสียกระชงเลยจู่อันมาอันสเราเลยที่ดิ้งค่าตู้ก็สะดุมีค่าจะรงอาดาก็ต้องเราที่แทงอันคันอันเซอร์ค่ารักหลักที่มีค่าใครมาลองขวากระรัวแต่ละเรื่องไงจู่มาแต่ก็โอเคไลมีละก็ให้บรรทุกตำเดียวกันชิมฮาวที่มีมูส่วนรวดหนักไงละโดดหนักไงละน้องหนักกันดักที่มีให้เป็นน้องปักขจาจะทุนแต่มันตัวกันพิลดาร์หนักและทัดเชียดหนักจ้าเลยก็ให้ตักจังตีลุงดงตักหนักเลยไทยเทียมก็ลงอันมาจงอันซุปหนักทองไงเกาเลยอันใจมันไปเร็วๆคันกำมันนี่กันตีลังมังรองคันปักขอันนี้จ้าคันรักเน้นเขาอัน dignity เด้อันนี้ซุปหนักแต่แค่เล่าตัวเวจามตัวอันติดปังอันคันที่นั่นวันที่ละเกย์ส่งกำพังไงเวจูอากันติดหานักขึ้นเกย์มาหาใครติดจัง because กระเทยเจียจัง like singleness gone yeah like it's just funny like มาคือกันทิลตัวมิตรเตะให้ตั้มปีจงอาคิน it's like the single model ลองปักคือ like บุ้ยใจด่างงาที่บรรทุกมันรักเขาจะเรียนนั่นจวนที่บรรทุกอ่ะปีไงก็รวดมีโปรแกรม like ฮัลโหล the single จังมอ and then มา single อากันกันมันแค่จุ่มทุกมินหาแล้ว it's like คือ the best highest award นักกันโลแต่ละ I mean it's a blessing but ที่สิ่งที่ช่วงนั้นตุกจะสึกว่านั่นมันหานักกัน is like no people sell came and they chill ko lai kan nei chill ko lai but ram ne mi phun cha pa chen cha zeda kan nak thwa te mi tu ke not everyone can do it and ma te ka focus bak na se te ka du pen ha so single boy please this is the best time the best time to use pa chen par nak cha la ram na mi phun cha la na ma pum pakจามุด self development จากนั้นส่งลอยบิ๊กซันก็เสียอาศัยตุกมาค่ะมาตู้ตันอีมาทบิกันฮัลบิ๊กนะอารมณ์ตรงโซนังมาค่ะจนเวลา standard ให้ค่ะอันนุ่งบักมีในสติมีค่ะจะค่ะกับมูใน single มีแค่ตู้นูGod forbid okay ตุนคุมสมลีจังว่า single คุมสมลีเตียงจังให้นุคุมชาติคุมกุลเตียงจังว่า single รีก็ลบเวลา every single hour and timeที่สุดลำไงติง every secondที่บอยปานิอัมฮันดิ้งวิดีโอมันแค่นั้นสิก็โอเคตุน single มีจังว่าส่งลอยตุกปัจจัยจ้าอันมันมีกับมูติกาขึ้นมูมีดังจ้าจังว่าท่าจังเปียสิจูมาให้ตินดอกมันดิ้งสิจูที่มีท่าจังเปียกปะแล้วก็ single มีอารมณ์ที่มีชิมขาดีรปีกัน single นะปัจจัยอากัน single แต่ที่มีอารมณ์ที่มีชิมขาดีรปีตุกขาขึ้นสเวกที่จนไกมาจงกระรักเสพก็สิงเกิลเดียวอีเบียกอันกระรักเปียกมีแต่พอตูกระรัวเห็นที่ขาเลี้ยวกันกระรักเปียกขาเสลอตูหัวกันกันกระรักเปียกขาลอตีไก่ไงชีดิ้งก็ตำไงขนาดตัวจนที่เบียกก็ผักโคเราจานจงจะว่าไงไปจังกันฟ้าเลยให้กันจนอรวงตำปีเขาว่าเลยมาจงอาคินก็ลงชุงคินโอ้ประเทศเนี่ยตูเลี้ยวจูมาดินหุ่นอันอากาศเชฟมีสิที่มีเตียนคินไก่เนมเขาทาจังให้กะลาเขาเทียมอัมมาและอันจานเตอุ้มเบติมีขโมเชฟคัดนี่ค่ะอันให้กันเตเอาอัสตาจะว่าก็ไงหุ่นจงไก่เตลแปงกอลาเบียกันนะก็เวลาก็ชักแปงกอลาแต่นาเตว่าไงแล้วลาวสุก็หิตจะบอกเลยแต่กันเตลครับที่มีสก็แต่ดินหุ่นก็วันเดียวตักติกาจนใจอาดาประเทศอากาศเชฟที่มีขี้กันเฟียงเวทลมาเขาโซกันจานก็ไงมีเตตุกตุนตีมันตุกขันโมอัมมาและอันนี้เตขันมันเทียมตัวขันสมบูรณ์สุภาพหลังดีก็กันในภูมินักakan par kan patien ni akan phun nak aken par mi sa na osati mi mu akan vela tu Christine King timasika tu bachim bentuk chom piak thiam minu ni khan pathian ni hen pathian ni ti selon he ti ni khat ati khon ro ai atu chu boi pa ne vle a phum min pai aka phum chang kau ke mu I've been buried in this darkness mo mu ilakahan phum pai ka sa chang kau he kai kan nak zai man ro chan ding tum ti lo na ti liao ki pathian ni arak in tu ke say you have been planted ma te kha ka war to lekan mane atu liao chu kamui di chang ka chum chuk ti chang ka zai po adi chang ti kam ban alung dong ki rak nok nang sa pathian ni akan tu liao sa level in kan dak chuari lo liao ti sa ruang akan sa ko pathian ni ti akan kan par thana ti mi chu ronga na umnak mun te apar mi se ko ti mi ka ban du tuk mi ka sale sa umnak mun te apar bak chu ma liao mi sa akan ma rong akan se so the last time he pars